Kardeşleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla Türkiye'den kucak dolusu selamlarla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Уважаеми жители, уважаеми гости на китното Родопско село Брезница, позволете ми от мое име, от жителите на общината, на която съм кмет, да ви поздравя най-сърдечно по повод вашия празник. Aralık ayı genelde matemli bir ay. Aralık ayında bizim Bulgaristan göçmenlerimizin, Balkan göçmenlerimizin hep çile çektiği bir ay Aralık ayı. Bunlardan bir tanesini bir hafta önce Saray'da, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Türkan Bebek anıtını açtık. Sevgili vekillerimizle birlikte. Месец декември е месец, когато свеждаме глава пред онези наши герои, които докараха демокрацията в вашата родина България, нашата обща родина, и преди една седмица, преди 5 дни в община Сарай направихме откриване на бюст паметника на най-малката жертва на възродителния процес на 17-месечната Türkan. С нашите народни представители от българския парламент и от турския меджлис. Türkan henüz 18 aylıktı. Türkan'ı sadece anası, babası, kardeşi, nenesi tanıyordu. Türkan kurtuluşun simgesi oldu. Türkan bağımsızlığın simgesi oldu. Türkan Aralık ayındaki o matemin kalkmasına sebep oldu. Türkan şehit oldu, şehit. 17-месечна Türkan. Тя познаваше единствено майка си, единствено баща си. Но Türkan се превърна в символ на демокрацията, в символ на борба за права и свободи в България. Türkan се превърна в мъченик, Türkan се превърна в шеит. Aralık ayı hep dedik ya, matem ayı. Aralık ayı da bundan 36 yıl önce soydaşlarımızın direndiği ve bugün de Brezilya'da bir bayram havasında kutlanıyor. Ben geçen sene de gelmiştim burayı. Aranızda olmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Sevgili dostum Sevim Ali, onunla birlikte parlamentoda görev yapmış eski bakanlarımız, milletvekillerimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin katip üyesi sevgili ablam Nurten Yontar, yine benim meslektaşım Muratlı Belediye Başkanımız, sevgili abim Varol Türel'le birlikte sizin acınıza, sizin mutluluğunuza ortak olmak için, dertlerinizle dertleşmek için buradayız. Tekirdağ'ımızın valisi Sayın Recep Soytürk'ün de sizlere kucak dolusu selamlarını getirdik. Първо искам да започна с това, че имате сърдечни поздрави от областния управител на област Текирда, който ви поздравява по случай вашият празник. Миналата година по това време имах честта, имах удоволствието заедно с моите колеги, с народните представители от българския парламент, заедно с кмета на община Муратла, заедно с хората, които работим рамо до рамо, за да има по-добри условия за живот и в Турция, и вашите представители в Република България. Наистина за мен е чест, за мен е удоволствие и се чувствам като у дома си в село Брезница всяка година. Çok da uzatmak istemiyorum. Hava da çok soğuk. Tekrar Brezilya'da bugün bu kalabalığın mübarek 3 aylarını kutluyorum. 2 gün sonra da yeni yıla gireceğiz. 2025'e elveda diyeceğiz. 2026'da Mart'ın sonu bahar diyeceğiz. 2026'nın Mart ayındaki seçimlerde şimdiden APS'ye, onu destekleyenlere, onu destekleyecek olan sizlere yeni görevinde başarılar diliyorum arkadaşlarıma. Beni dinlediğiniz için, bizi ülkenizde, memleketinizde kabul ettiğiniz için tekrar ben Saraylı hemşerilerim adına, Tekirdağlı hemşerilerim adına, Türkiye'deki tüm göçmenler adına sizlere kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Mart'ın sonu tekrar bahardır diyoruz efendim.
Накрая, разбира се, не на последно място, искам да ви поздравя по случай трите свещени месеца, мюсюлмански месеца, да пожелая на вас, на вашите семейства с настъпваща 2026 година преди всичко здраве, щастие и успехи. И нека да не забравяме, че се очертават на 29 март се очертават извънредни парламентарни избори в България. Ако искаме в Република България да има демокрация, която да важи за всички български граждани, това е парламентарната група, която трябва да подкрепим. Това е политическа партия Алианс за права и свободи. От мое име, от името на моите съграждани, жители и гости на община Сарай, още веднъж искам да ви поздравя по случай вашия празник Куртулуш Байрам и да пожелая, разбира се, здраве, щастие и успехи на всички. Благодаря.